Hah? Ang liga kay mama kay Rodo. Kemudian main aja. Ya Allah, dah mah berat juga. Membelanap iPad, itu mang iPad. Di luar dulu kah? Luar dulu kah? Luar dulu kah? Tas nih. Oh, sangat. Karena punya kena pertama nah jadi. Nah, ini mana dia? Apa aja anda di rumah teh? Kalau turun lagi tadi. Hah? Soalnya sampai. Badai jendela lah. Oh, kayak mau dalam dia pun. Ada tong lang gede. Ya, lebaran dalam ah. Ini apa dia? Lang gede kau.